Fëtësëga avgustej fanzajsume fefëlder o dzen fandakak txin valaj zavgjë qawme. Kedner marejsun autobusel baltsun fësta ertese de fanzajsume u edner ta fitsen cë parse de sume. Fandakak arkej fefëlder u jafta vokzale guhtari ve god bette ertaj arkej fezin архувеиме. Это связано с повышением цен на горюче-смазочных материалов. И это прямо зависимый, как говорится, всего с этого наше предприятие. Вот пришлось поднимать уже цену. По республике у нас еще нету никаких планов, чтобы менять цены на проезд, что в села, что вот по городу. Это вот сугубо вот меняется в сторону Владикавказа. Это международный рейс, это считается коммерческим рейсом. Txin valaj zavgjë qawme fandakak arkfesta xat fefëlder duwemin istesamaze. Nërcë paraze belcet të cegati rësto me cevën skanfartabil on gazel ama fort transitel. U i razmetare skotu avtobus të këtë të ju arek fi kheldistim. U me evaldajma atësas автотранспортun upravleni kosmanoj درخواست cevzen i benzinat. Kavtaj txin val me akhor me të student të cevë. U dunen fandakak u dzen enarghe. Kede me sem sermagun prajznuj bilet u awet. U ejte автотранспортun upravleni guhtari ve gad bazır të khica adı serdar bekoj të Геннадиме, а растой амбалон внафем. Студенты практически проезд никогда не оплачивали. За последнее время просто стал вопрос, ну, скажем так, ребром стал вопрос, что за студентов кто-то должен, естественно, оплачивать эти услуги. Ну, сегодня вот правительство пришло к такому выводу, что они это все разработают и каким-то образом они будут, скорее всего, начислять вот за это все этим студентам тех или иных вузов. Belcete koronavirus infeksiya baxizene nësën автотранспортun upravleni ervëlbun der dezinfekcikene автотранспорт salunte. Kokoytan jela gasitarsin xorbat vera informacion ra vaqtabun.